kanti loyo beyisilomo somsakazo sekumvulele amadlela aluhlaza kwesula kwakhe isigubhukane. Umbukelo lethu kuhle Ndladla TV sikwamukele futhi. Kanti besihamba phambili zithi loyo bengumsakazi weNongoma FM unqubeko ndlela wadabuka kwaNongoma oSuthu. Kubikwa ukuthi uyagcina ukuzwakala embhobheni kulenyanga. Konke lokho kuza emveni kokuba umphathi siteshi ekhipha istatement esibheke kubalaleli balomsakazo ukuthi loyo bengisihlabani somsakazo wakhona iNongoma FM uyagcina kulenyanga. Kanti ke ngokusho kwakhe ezinkundleni zokuxhumana uthiwa uqale kulomsakazo ngo-2013 wayebamba njalo kwaze kwaba manje. Imbangela yakhe yize noma ingakacaci, kepha konke lokhu kuze emveni kokuba umsakazo uke waphumela obala ngokuba sewubishini lokweswela izimali ezithize ukuba uzwakale emoyeni. Kanti-ke ukwesula kwakhe isigubhukane loyo beyisilomo somsakazo iNongoma FM kumese kumvulela amadlelo aluhlaza. Ngokusho kwabezindaba kuthiwa usekhonjwa esiteshini saloyo ngumfundisi owaziwayo iNala FM. Kanti-ke mbukelo lethu uhle Ndladla izona lezi bezikuphathele zona. Ungakhohlwa ukusubscribe sikulethele nezinye ezizayo zishisa.